Kelumpung yang lekai bol bala peniat da kelum dat kla boy rombong bat kilai mau bersih mentah kesngi ke pratarik unok pra kalau poi ke quarter final beningkong trong kelumpung yang lekai. Kiken hon bala poi ke quarter final kilong hapedeng ka New Trap Smith Football Club Persha eka Paham Rio Sports Club. Kejungi lekai habaro ar kelai kilong kibai itenat hak babaro ar ken hon kilaya khad Henry Tang Marias Dang ke additional time Kapaham Rio kalayo tep shikul bat shwaban kut kapor sakah nyau terep Smith ru kalayo ban penpai bat kejingi kun kalaya khad damar shikul. Lepelong da kejingi shoot tiebreaker bat kapaham Rio kalara e kejingjok bat rung syaka jeli jong ke semi-final ke ban salong. Ubak bateng mersing Presiden ke HANDM Riboy District Unit ulalong kumkongsan hakani ke tournament bat ubala samru ya ke kusnam sya man of the match urihok Kongjo goalkeeper ke Paham Rio. Lakwa ban kentul sepi baro atli gitim kiban saya lekai hane ka por ba ka sport bat ka football ka por ka pamenta kala de gawai lakilat kiba aikam yagi kun sama jong kadang bat ka thamru bhoi ke jungi isau sarang balang ba abaga poi ke madan hane apo madan kur kalang ngam sukop bat ngam suidei ba ngam poi ke jaga ngala sau kumbang poi sabar nagastit namar karukom penkre bat karukom organize kalong kaba itulah hadu kata-kata ngai kublai ya organize mau bersih kepala la sisa ban organize ba haru kanne ban ngalai ban ngai mensimru ya pi ba ngampa bahkan kod tamat Islam ngai ngakwa ba ngai sakman hagi Islam kepanawan ngarang kwa batin pengai ban organize ya ganeka football tournament hangne apa madan kurkalang nagale gojala ngakoi banedon bakti ngakoi banetrai bakti namar Goiba kaspot angla thamru bhoi ke jongi kala dei kawai kapala pauda namar yoi ke jisaki jongi paita ye ke jingit ke jongi ke football ka kala dei kawai na hitam kiba item ye ki kun samla ke jongi ye ba tumi sibun dikur ke balakai laga tham rubhai ke jongi ke banale seru ke state level seru ke international level lang Islam ba kikun sama jo gadang rubhai kinam do mesin namar yoi ba sibun ki tournament ki bahe gidan menta aga tham rubhai ke jongi ba sasisim nai kubai ginong priai ubai ben kat bagi undang priai ikikam ke jongpi ba gajing sumu ba ke jongpi ban ketu ya ga tham rubhai aga bayade bat ka kam football ngai pinangai sakman bat pinangkiu sapang nang mangila bansai yagi kun samla di badan sah sisa hakakam jelek kai football Champion